Geschätzte Damen, Preziadas geschätzte damas, Herren, preziai geschätzte senhores, Medienschaffende, preziai wir begrüßen collaborators Sie das zur medias, Medienorientierung io über das benaventescha vus Maßnahmenpaket tir Corona la des conferenza Kantons de media Graubünden. per tu cont Nebst dem Sprecher las der Regierung hat masiras diese de Grischun Videokonferenz bestritten da von coronavirus. Regierungsrat Marcus Markus Kadow, Kadov dem Vorsteher vegn a des manar quella Volkswirtschafts- und conferenza Sozialdepartements, a lu dann venus e a von un Regierungsrat John Domenic cusir Parolini, dem Vorsteher des governativ John Erziehungskultur- Domenic und Parolini Umweltschutzdepartements und e als Vertreter der sco Banken representant las bancas Daniel, venus Daniel Daniel Fust, Fust, der el CEO der CEO Graubündischen della Banca Cantonale Kantonalbank. Grigiuna. Nun das Notrecht des Bundes und das umfassende El dretg Maßnahmenpaket des d'urgenza Bundes del zur Cussei Eindämmung federal, der alles masiras che vegnidas Corona-Epidemie pridas del trifft Cussei die federal, Unternehmungen quei in tocca unserem las Kanton und die empresas de selbstständige nies cantun werdenden ad e und als bedroht independents a auch metta deren en prigel Existenz. lur Je länger existenza. diese Plidic che außerordentliche quella Lage situazione andauert, desto extraordinaria stärker curza, sind die plid Liquidität grondes vin els problems de dieser Unternehmen liquiditat auf der de quelles einen interpreses Seite ad und esser. die Ad ascei vegnan e Arbeitsplätze auf als der plaz de anderen lavur mezz Seite en prigel. gefährdet. Um diese einschneidenden wirtschaftlichen Folgen des gesamten Per saver Maßnahmenpaketes lavgiar abzufedern, hat der quelles Bund consequences bekanntlich in der negativas letzten alla Woche ein Confederaziun umfassendes Celiamna Maßnahmenpaket in der Höhe von decidiu 40 da Milliarden schao Franken zur in Abfederung paquet verabschiedet. de masiras Die da Hilfe des 40 Milliarden Bundes francs kann schweizers. kaum Nus essen für denton dal alle meini ca Betroffenen quei gid vin ausreichen. bo Deshalb d'essere hat die avunda per Regierung gida an a einer tots. außerordentlichen Oder quei Sitzung motiv ein vein nus subsidiäres decidiu de la Maßnahmenpaket regenza zur no Linderung der da wirtschaftlichen schao Folgen in der paquet Corona-Epidemie supplementar beschlossen. per lavgiar In diesem las consequences Maßnahmenpaket negativas. sollen umfassend alle entsprechend Tots profitieren dueien können, saver die dies profitar notwendig haben. da quei paquet schi Einzelunternehmen, drova ei. Firmen, Pinches Organisationen, aber firmas, auch aus der pigrondas firmas denton Sportwelt e oder aus der la Kultur. cultura ad el Darüber wollen wir sport. Sie Ad heute an dieser oz veninus a Medienkonferenz informieren. orientavus Zu davart Ihrer da quei Information, wir werden sustegn. heute Nachmittag Sco um informaziun per 13.30 vus da Uhr mes las eine weitere duas su entre di Videokonferenz durchführen, oz an der veninus a informieren ve Sie ina über den Jahresabschluss des ulteriura Kantons conferenza de medias no chi va 2019 per quen orientiert annual werden. 2020 del Canton Diese Grigiun. Orientierung dient auch dazu, Quella dass wir sehen, orientaziun dass wir doi egli da gerüstet sind, per mussar um che nus diese essen pinai schwierige per Situation in unserem domanià Kanton quella auch greve schnell situaziun bewältigen zu können. el Canton Bevor ich Grigiun. das Wort Avon che Regierungsrat don Kadow erteile, il möchte pleit ich al die von der collega Regierung Kadov eingesetzte via Taskforce in prim un zur cinciato de quella Beurteilung der task force che viene wirtschaftlichen mezza en Folgen im per Kanton saver Graubünden examinar verdanken. las Sie wird von consequences Regierungsrat Kadow economicas. E les dien angeführt von grazie Vertretern a aus quella seinem task force. Departement, aus dem Signor AWT Kadov, und aus der meine quella KIGA, gruppa ha dati sodann differenti unter John rappresentanti Domenic che Parolini mit un lau Vertretern aus dem e Erziehungskultur- signor John und Domenic Parolini con Umweltschutzdepartement sowie aus rappresentanti Finanzdepartement mit Vertretern aus der de Finanzverwaltung ambient, und der a lui e mio Finanzkontrolle departament sowie als con Vertreter der rappresentanti Banken a lui si GKB-CEO capisce è il Daniel CEO Daniel Fust. Fust della Danke möchte GKB. ich vorab Ja, aber les auch denton dem e Direktor di in des grande Graubündner grazie Gewerbeverbandes Jörg a Jörg Michel, Michel, der die che Zusammenarbeit meina mit al den Schilnau Wirtschaftsverbänden Gewerbeverband in de dieser Grigion, Hinsicht ad el koordiniert a hat. coordinau la Damit lavur. gebe ich das Wort Regierungsrat E dosa Kadow. dondio al plait vinavon Estimadas a damas, signor prezai Kadov. senhores, prezai representantes das medias, ich Eu venho orientiere budena gern de über orientar vos die sur os Details des detalhes de quel Maßnahmenpakets des paquet de Kantons masiras de Canton Graubündens, Grigion. die Wirtschaft in Quei dieser dues da Situation zu de unterstützen. sostenere Das l'economia oberste en quei Ziel temps all che unserer pitos greves Maßnahmen per ist nus. die Sicherung von Important per nus Arbeitsplätzen ei und de Einkommen. Es saver geht darum, segirà las diese plazzas de lavur weitergehend a zu las sichern. pagas Von dels der luvres. Corona-Pandemie besonders betroffen ist der Al sector de Tourismussektor tourism und ei damit fetg ist per tu auch der caus Kanton a de Graubünden schaia sehr è stark al Canton betroffen. Grigion de Macht quella noch der pandemia. Tourismus ein Drittel unserer Intierz de Bruttowerke nies im Gudogn Kanton fa Graubünden al aus. turismo. Das Bundespaket ist sehr großzügig. Ia Wir in paquet fetg begrüßen di dieses rus de la Paket Confederazione a nus jedoch cuitai quena mussten wir fetg buna causa. feststellen, Nus dass vendan ton nicht für alle estu constatar che Betroffenen quei vin probabilmente die bo a tonger Maßnahmen per des tots. Bundes reichen werden. Um diese Lücke Per zu sarà schließen, quella hat die lucca alla Bundesregierung ein zusätzliches Regenza Grigiuna Maßnahmenpaket decidiu de geschnürt. metter insieme Mit in diesen ulterior Zusatzleistungen sollen paquet de nicht nur masiras. bestehende strukturelle Che vai bo Probleme persuenter gelöst kins werden, schlige sondern es geht in strukturals, erster problem Linie strukturals darum, che ja existen, solvente
ai va per suenter che interprese solventes con problemi de liquiditat ven sostenidas. Con son lau, naua che las mesures da Confederazione tongen a un bo. O da quei motiv sustegn la regenza l'economia grigiuna con 80 milioni francs a mettere insieme in paquet con differentes mesures de sostegno. Sono dontes mesures venidas decididas. Hai dat cau in credit obligazione de rama de 80 milioni francs per garanzias de solidaricas cantonales cau vai per la liquiditat, ai va e per la culanza ter credits sin camp cantonal e federal, ai va e per sustegn per la cultura e sport, ed ai va per la sudada de lavurs che duessen venidas tractadas con prioritat. Tot quelles mesures dueien gidar immediat perché les interpreses seppen restar liquides. Nus venin in prem de las garanzias solidaricas centunales. La Confederazione ha già decidiu che doi da sustegn finanzial. Quei val è per le interpreses, quei vuol dire ch'ins dat credits transitorics de 20 miliardas francs sin camp de la Confederazione. Con las mesures del Consell Federal sains gida en fetg bia camps. Tutina, stoi nus ioda quei, che quei agit vegn bo a tonger en tuts els camps. O da quei motiv trova ai mesures cantonales supplementares. A cantun mette a disposizione garanzias solidaricas, quelles devono essere supplementares e subsidiares ter las mesures della Confederazione ad ascia mettinos a disposizione 80 milioni francs. Las mesures del cantun ein scodic supplementar e subsidiar tra las mesures della Confederazione. Quei due gida con son quelles impreses che ein fech pertucadas de quella crisa. Quo vuol dire concretamente che in che pinches interpreses, denton epi grandes interpreses, ade pinches empresas personales, seppi qui prendersi una garanzia solidarica, maximal de 15% della sviulta, e maximal 1 milioni francs per mincha interpresa. In exempel, se un'interpresa fa 1 milione franc sviulta mincha on, lu vegn la Confederazione a da a mettere a disposizione 100 milioni francs a quella interpresa. Se quella interpresa sa denton musa, suenter che las mesures della Confederazione tongen bo e che trova de pli liquiditat, lu sa il cantun da plinavon 15% della sviulta de garanzia. In quei cas fossen quei auninaga 150 milioni francs supplementars las condizions ai las medemes scott als credits della Confederazione. Dat denton certes premisses. 0% Scheins, Schunons, mas asche in Kredit. Totalmein dat è also in possibilità che dat 21% della sviluta annuale che san veni met a disposizione co credit. Co veni nus 580 milioni francs. Quell'esse usa declara a vos. La Confederazione mette a disposizione 20 miliardi francs. Quella cifra eins flau o atras las prescutazioni del SECO. Nus mein oder quei che in 2020 detti in recessione de minus 1,1%. Atras las mesures doien quelles consequences veni levgiadas. In sto ioda quei, che las prognoses economicas venien adina a puspe a samida al proxim temps. A Grigiun fa o 2,1% del Produkt Sozial
della Svizzera tras la crisi del coronavirus savess la Grigiun prender en compra 24 milioni francs da quella parte della Confederazione. Nus vain denton in economia che è fech dipendente del turismus, at nus essen la meini che drova da pliraps. Per cui vengono 500 milioni francs che nus lai mettere a disposizione alle interpreses, quai dues da perspectives a lunga vista per le interpreses. 400 milioni francs statten in una relazione adequata das cifras de auters cantons. En total survegna las interpreses grigiunas aschia in mesa miliarda francs schweizers per liquiditat. Quellas credits d'obligaziuns de rama per garanzias solidaricas cantonalas se basen silas leges della Confederazione, quella ai restringida sin miez on. Al Cusei Grand sto au da liber quellas reglas, a quellas mesiras. Las differentes instituzioni ein ja venidas informadas de vart quellas mesiras. Jo les un curt en las mesiras que veni pridas. Ei va persuenter che le soldadas de lavurs venien tractadas prioritariamente. Vine von duien quelle soldadas de lavurs schabia, veni continuadas. Nus venin amara ce che è possibile da tra quelle soldadas de lavur ai fos la fine mira da bo fa qualcun retard, ma ben immediatamente. Nus savein che quei vigna da certs problems en quei procedere, nus venin denton ad incurri situaziuns pragmaticas, per exempel chins arvelas offertes per telefonia de video. Nus volin cun continuare le soldadas de lavur da la possibilitat ad interpreses de ve una certa reserva de lavur ad esve planisar lur facentes. In auter punct è la culanza de da a navos als credits sin camp della Confederazione, lau es nus fec culanz eter credits del Canton Grigiun. Per credits della nuova politica regionale della Confederazione e la legge del sviluppo economico veninus ad incurrir studiaziuns individuales cun els receviders d'emprest. Quei pertocca è dels credits cantonals nus essen culans schi va persuenter d'incurrir studiaziuns da incurrir studiaziuns de pagar a navos credits del canton. Nus essen prompts demra mincha d'examinar mincha cas cun als receviders d'emprest ad incurrir studiaziuns kommunables. Christian übernimmt. Vielen Dank. Grazie fetch. Io don ose vinavon al signor Parolina. Stimadas damas e signors, stimadas representadas delas medias. Io vignel a cinciar curt sur delas mesiras del camp de cultura e sport. Per nus è important da saver impedir dons a lunga vista per la contrada de sport e cultura grigiuna. Nus venu diu, la Confederazione mette a disposizione 280 milioni francs scom prima taia per 2 meins per la cultura e per sport. Il paquet de mesures del canton mette a disposizione draps per unions denton e per sport, cultura e il camp professional. Quei vol per esempio dir che se in occurrenza in un project è venuto giù, sai da indemnizazioni per quelle persone ed organizzazioni.
Quella indemnizazione sa maximalment essere 80% del don cagiunau. La mesedat de quels cuosts porta a cantun als miets finanzials che venien mets a disposizione venien gleiti ad essere a disposizione quei vegn lu a da in credit supplementar sin palancau federal. Prim sto la Confederazione denton da alles regles per quelles per mettere in turn quelles paquets de mesures della Confederazione. Tots lavuren pel moment con fetg biana regia per scaffir las situaziun che trova per saver da agit si sperts co possibel. Io ho già detto che noi veniamo a partecipare tra quelle indemnizazioni della Confederazione, noi veniamo denton bo a scursani als danès che noi dain alla cultura regolare. Noi veniamo bo tra projects che noi scocken tun sostenin dina puspai veniamo ebo a fare scursanizioni. Poi per tocca bommo la cultura professionale, ma ben è quella simpalancau da likes. Io vi debot un ien sin different punts. Als danès che venien da alla cultura stoins bo da anavos alla cultura. Ai va che proprio per seguire l'existenza. E aber important che quels che survenien quels danès survenien bo schon danès de autres institutions. Das läuft alles über Swiss Kultur Sozial. Aiagit per organisazioni de cultura ein denton credits per mo saver garantisar la liquiditat. E uffizi de cultura vegn a mirar quels cas. Quei uffizi vegn examinar le situazioni delle organizzazioni de cultura. Simpalancau de laic vegn les instituziuns nationales a procurar per scegliaziuns. Tot quelles mesures trova ei. Tras la spostaziun ni è tra la annulaziun de differents eveniments a projects hai dau grands problems per jaut che lavura el camp de cultura. Ascia dat ai grands problems d'existenza per quelles personas. Les organizaziuns de cultura ston prender in conter grandes sperdites. Os vinus del sport. La Confederazione mette a disposizione 100 milioni francs. Quei sostegn pel sport vegn denton mo daus che les organizaziuns ein bopli in una posizione de saver pagar les quens. Ademo lu schins a schon provau totes altres mesures. Nus schins schon aber kau da via unions de sport el grigiun. A per quai vol il cantun supplementarmein tier les mesures de la Confederazione sostener quelles unions de sport. De nus è important che quelle strutture che nus vain al moment el grigiun che quei vegi a una dina plaz è el futur e che les differentes offertes de sport seppen tutina a un venir mantenidas. Les organizazioni sportives ein fetg pertucades pel moment. Tot è vegnu de giù, quei vezins, per exempel, tier al sport vieren. Lau è la sessione serada, als trainings am buplis se viu vegni mana atras, ad ascia mancan les organizazions da giuventech sport, ad ascia dat ai ebo raps quins ves pruende sponsors ni per autres occurrences. Autres sports, per exempel unihockey, ni el hockey sur glatsch, astiu sarà als giucs
è la fase la più interessante. Ascei mancan entradas atras al public. Tutti stanno in vine von pagar las pagas dels giocadors dels trenaders. A tutti e vine von stanno in pagar las els chains pel stadion, per altres localitats. Per cui viene cantuna mettere a disposizione miez finanzials per stali quiz. Per cui viene nus a metter al Cusei Gron in demanda de credit per svi sostenere quels camps. E la cultura e del sport viene cantun a se metter per tuttes organisazions de sport e cultura. Nus vin ad encurir ina sligiaziun per tots ad esser culants. Con aus che ni sustegn vegn ad esser, veninus a veser, quei ha cunzon da fa cun la somma ch'ins veva già investau et per toccant al moment ch'ins ha de giù l'occurrenza. Nus venin ad informarvus vinavon. Fece grazie Cusei Governativ Parolini. La regenza ha priu vinavon mesures de pagaments per garantisar at vi più liquidità das fornitures ad lieferants veninus directamente nus venin quens a examinar quels quens ad assi sperch co possibile e a pagar quels quens. Nus della regenza supplica in totes visnauncas non bun molezzas, no bain interprezas de dret public e de interprezas de dret privat, de suon da a exempel del cantun a pagar als quens a schi sperch co possibile. Nus venin a bo pli tocken fin von der Dur 2020 bo prenderen les així nomenades Mahnzahlungen. Taxes d'admonitions scheins de retard. Ci che ven per moment bo de pagar sus es quens del cantun, tra quels vinus en conter generosemein. Dat scheins de retard, taxes d'admonitions, lau vinus per 2020 ave 4% alles taxes d'admonitions 30 francs. Tocca la fin de anno 2020 veninus a sbassar quelles taxes a 0%, alles taxes d'admonitions venien sbassades a 0 francs schweizers. Nus venin teagit per quels que daten pagan taia. Nus int las taias del 2020 nus ven già udiu che in sto da la demanda de taia tocken fin de mars 2020. Tocken fin maig 2020 vinus bo a trametre in admoniziun che quei è un busche biau. Nus venin ad esser fetch culans cun stuscha al termin de da las taias. Nus della quels che han problems cu la pandemia de Covid-19 veninus ad esser generus ci va per suentre de stuscha las taias. Nus essen osapulmente 4% de quei stuscha per termin de pagament. Normalmente wenn us dina prende biar abs con quei, mo è cau veninus per l'anno 2020 a sbassar quella taxa a 0 francs. La regenza declara la legge delle staies 30 francs per il cas che ins dat en meme tard le staies e quei veninus a sbassato che il 31 de dicembre 2020 sin 0 francs.
io don ose vino al plaid a Daniel Fust, el ai cau sco representant dallas bancas. Preziadas damas, preziai seniors, preziadas collaboraturas dallas medias, preziai empresaris da Grigiun. Io les scomprem di ingrazial alla Regenza Grigiuna per quei paquet supplementar de mesiras. Nus savein tots che gest las pinches, a masaunas, interpreses, ein fetch importantes en el Grigiun. Els han negina culpa de la situazione attuala ed è clar che nus stuein ensemen en flasciazions. Nus stuein en purvar de la vediales negatives consequences ad combatteren contra ellas. Fetch budien venus oder quei motiv metz a disposiziun per tot las bancas grigiunas es nus se metz en per ina sempla istituziun grigiuna per mettere a disposiziun liquiditat. Osa vegni specie ad essere interessant da vedere quei gid vesa o la praxis. Ina buona novitat, un prem. Les mesiras che la Confederazione ha messo a disposizione die via passada funzionesta già fetch ben. Tutte le banche in Vilonder metten a disposizione al danès fetch spert per quei che non sapein chi trova fetch spert quals danès. Scoin sa mettere avon, ni sto mettere avon quelles quei git venus per musar quei venus in reaktion de Zichika ai venus durvaus. Sonja Bieler del Sport Bieler a Bonadoz scrive a nus vein un planiu all formular a vein tramets quei a nies representant. 30 minutos pi part veven nus ja nossa nies agit finanzial. Nus vein stiu serà nossa facenta ad ascia vein nus giu in a studiaziun. Nus vein giu in a schliata sesiun. Per quei che nus vein giu pauca neuf. Nus even sperau de ve in a buna stagiun de primavera. Osa pel moment ai nossa facenta pleina cun articles de primavera. Nus sten pagar las pagas, esce nus ven busch viulta. O da quei motiv ai quei agit la Confederazione in gran agit per nus. Nus ven domandau la dona Bieler, nus sten durvar quel citat ad ella ADG. Consigliere governativ Marcus Cadoff ha detto che nus venin cun agit del canton gida de pli alle entreprises. Nus vein cordat tocken 21% della sviulta annuala de dina interpresa. Quo vuol dire che nus vein cordat tocken 3 mains sviulta de dina interpresa. Scheitonja per bopli agit della Confederazione l'ugida al canton. Al canton stat en per quels credits. Il process per quels credits del canton è exactamente assi sempels sco quels della Confederazione. Credits che ein veni pri del canton sains pagar una vos ante fortunons. Io non budien risposta alle domande che vincentats a Pissevens, in prima nega. Se in interpresa sa bo pagar a vos in credit, lu stat la Confederazione ni al canton per quel canton. Nus dain in garanzia del deficit. La banca è per 15%. Si tonge bo deve 21% della sviulta in forma di credit, lu ai las bancas è promptes da ien auters risks. Las bancas vinen a gida sche la Confederazione nisce canton ai anchement del meini che il credito è forse bugni da. Cau vin la Associazione de Hotel Credits de Hotels e veni a giuc. È clar che nus l'en fa. Nus lein
mantenere la liquidità de nos impresas a da scheia è impedir che d'altri concurs che le places de lavoro vegnan mettes in pregel. Nus se mattina per quai. Da dimmaun sco agit della Confederazione a predà agit al cantun. Con tutta forza e con tutta persuasione essa nus del meini che nus se vendida in quella situazione a lavgiare le conseguenze negative. Le banche del Grigiun fan tot per sostenere le impreses del Grigiun. Grazie a fece Daniel Fust, io don al pleit al cusier governativ Cadov per sarà a permarà in Pazza Novon. Fece Budien, nus vincinciau sur da possibilidades partida osa, e si spert sco possibile, nus vein metz insieme dus paquets de mesures, in de quels paquets vol metter a disposizione miez finanzials, liquidità, quei venus se viu con la lavur curta della Confederazione che in fece bien instrument. La Confederazione ha usa augmentau le possibilidades che è independents san directamente gida als independents, che anstiu sarà predica il Conselho Federal a che stoppi vegnu sarau. E quels san usa profitar de quella lavur curta. Nus essen per charts che dat als independents differentes demandas aviartes. Per esempio la demanda c'è sebedi con quels che han usa bo lavur, an denton bustuiu sarà lo facentes, c'è sebedi con quels. Nus vencau già soveniu signals oder Bern che vin encourage certes slidiziuns, c'è da bo slidiziuns oder Bern vegn nus de cantun provade di da. In quella prima fase è denton EU persuenter da dalla liquidità alle impresas grigiunes. Nus nos gest mezzavon las mesures che nus impreu. In una seconda fase vai osa persuenter da examinar c'è instruments che funzioneschen e c'è che funzioneschen bo. C'è branches, c'è sectors sovin agit ci sono le indipendenze, c'è un bo agit. Quella domanda vi nos a perseguità vina von. Laudo vai nos forse e regles per als casken propi fetch tragics. Nus vin at observar la situazione vina von, nus vin ad examinar c'è dat sectors che daten a tralereit, a naua sto nus di da. Nus c'è che bozur de mains, ma ben c'è drova proprio in c'è vin quei veni comunicau als proxims dis e les proximes jamnes. Nus essen per charts che drova lu in a terza fase. Allau c'è nus da dina fase suenter la crisi de corona. Lo vai per suenter da mettersi il paese in programma de impuls. Nus ven oggi ciao da quei in una task force che nus volim mettersi in paese in una gruppa de lavur che se metta con la domanda c'è che se beglia suenter la crisi de corona. Grazie a fetch, Consigliere Governativ Markus Kadov, quei è stata nostra comunicazione davart al paquet de mesures, nus volim fare insieme tutto il possibile per servir domaniare quella crisi. Del cantun, tales vischnauncas ed tales bancas vegni luvrau con tutta energia. Vusto es evi capienza che certas demontes vegnan forse burat rispondides in per minutes. Ja sa die vus che nus luvrenda per tot con fech bia elan et con claras finamiras. Oza stehen uns a disposizione per vostres demandas. Preziadas damas, preziadas signors, vos saveis osa tramettere vostres demandas per mail, quella adressa di mail stat sin la invitazione per quella comunicazione de medias. In una prima domanda a Markus Kadov, Consigliere Governativ, in un mese miliarda di liquidità viene messa a disposizione, ma Jesus che quetongi ne viene forse a una domanda pli. Per il momento essere noi optimisti che quetongi. Noi abbiamo provato di
mettere a disposizione una somma adeguata. Nus ven fatg quel nies departament del cantun, nus ven denton quella cifra del forum d'economia. Omisch duas instanzas venien tale conclusione che trova circa una mese miliarda, quei tonge per 3 mesi. Nus vens capisce bu condic che quella situazione extraordinaria venia cuzza, condic trovi che l'economia funzionesce puspei per moment men so quei tongi. Domanda a Christian Rathgemp, il presidente della Regenza. Vincin ciao din dialog constructiv con le associazioni d'economia co volatais vus quaim. Ja, vus es ragion, nus hem propi in fech bien dialog con quelles associazioni da empresaris. Quei vale ja bumo per quella situazione extraordinaria. Nus vein giù in fech bien dialog e simpalancau federal. Quelles associazioni han saviu mencionar quei che els troven. Nus ven giù in una mesa redonda, sper als contacts bilaterals, Jörg Michel ha organizzau quei contact, al direttur del Bündner Gewerbeverband. Nus essen fech contents che nus ven fech buns contacts con quelles associazioni economicas. Nus vein dau vinavon las demandas che nus ven bussa viu ad ampli alla Confederazione, che dati un demandas aviartes per tu cont l'agit da independenza. Nus essen engrazievels che nus vein vinavon celegra de ve in dialog fech aviert e fech constructiv per saver prender si quelles demandas aviartes, a discutar quelles. Grazie fech. Demanda a Jon Domenic Parolini, consigliere governativ, al sport so vegn 1 milion, alla cultura de co. Quelles contribuzioni ai non definitivas, ai vegn a da contribuzioni probabilmente en domisdus camps, ai dat in demanda de credit per la EBK, questo credit ce nus aber on domanda, per lu veninus a svedi con autos che quelle contribuzioni vengono ad essere. Per noi è chiaro che noi veniamo a voler sostenere il sport e la cultura che noi lein essere gesti tra quelle cifre. Quelle cifre vengono a pubblicare col tempo e venuti per quelle che noi vogliamo quelle cifre. Noi vengono a pubblicare quelle. Un in domanda a voi sport e cultura in regione hanno un'offerta fiche grande. Come Jesus a prioritizar la situazione per tutti. Quei è greve de di osa schon avon che nus vain cambiare nes che nus vain. Quei depende se capisce ed instrument che nus vin ad urvar per differenti camps. Nus vin a sa feina relativamente spert traccia liau de vese com bia demandas che nus survenin. Alu venin nus avere criteri che non stanno in primo definiti. Là vi nus avere una certa prioritizzazione. Là vi nus avere chi ha propri agit de besens. Dret de survenir agit a atmenegi nus lendenton fa quei schiest scopusaivel. Tot quels che droven propri agit, quels che no che va per l'existenza, che quels vinen sagir a survenir agit prioritar. Demanda a Daniel Fust, CEO della Banca Cantonale. Vous avez dit che dat una liquidità esperta, vous avez dit che per 30 minuti vedi gartiau con quella liquidazione. Combia demandas avete schon survenute alla GKB? Depuis Gevia venus giù 471 demandas. Al volume de quei corrisponde a 60 milioni, a quei venus già pagau. Se nus marin condic che nus vein durvau combia chi drove mi è circa 150 mili francs. Demanda al direttor della economia, Markus Kadoff,
Schei va per le surdate del lavoro, da dati caras reglas, co quelle surdate del lavoro han da schabiar. Alla regenza ni al cantun la possibilitat de prioritisar las entreprises grijunas ni vegnan d'esser las medemes reglas. Ai valen vinavon las medemes reglas, quelles reglas in bo venidas mezzes oder vigur. Quelles reglas valen vinavon. Ina domanda al president della regenza Christian Rathgeb, cu vegna al Cusei Gron se vi discutar sur de quels miets. Nus stein in Kontakt fetg stretch, que a al director della economia schon dec, in de dimon cula GEPUC, ad l'altra maun cula commission de finanzas de Chaimaun. Nascevenus e als las commissions parlamentarias kein informadas sur de als proxims pass. Nus savein oz un bo exact cula session de Cusei Gron vegn propi a vegni esser in vigur, per quai venus capesce schon certas causas che stat che impendentes, quai depende fetg cui sadaina sesida de Cusei Gron. Demanda a Marcus Cadof, così governativ, se in facenta sarà in istituzione, per esempio, sa osa fa una svilta online, sai tutti in daina git. In part della facenta è duvina von online. Quei las reglas de lavur curta valen per a scheia in cas, ai dan gelu pipau che lavur. In der part dels luvres sa gelu bu luvra, malgrat che vegn vendiu online. Quei stöns numera, schei dat proprio un problem de liquiditat. Quei a bude fa con quei che la stizione stiu sarani bon. Problematic è la situazione dels independents che am bustiu sarà che han osa denton biapi pauc sviulta per quei che els clients vegnan bo. Lau venus un bo in sligazione. Io ho già menzionau che nus improvain da amflaca una sligazione con la confederazione als signals ein clars che la confederazione vegn ad amfla in sligazione. Nus mein order quei che vegna schabia. Una domanda a signor Cadof. Differentes associazions dell'economia in la Confederazione han menzionau che els independents san un bu profitar delle mesures della Confederazione. Covez quei o del cantun valen les mesures cantonales e pels independents ni quei scott della Confederazione. Eu schmine chi va per pels credits de transitorix per scafi di liquiditat als criteris exacts ci che vegn a survenir denes lau essen som vilonder wieder elaborar quai. Nus se detain denton fetg clar alla confederazione allas mesires che lez apriu. Installum marà c'è che scebedia cula part subvencionada, per esempio cultura, sport, lau la domanda o de c'è conto vegnan lu als enes, vegn quellu o della cultura, ni vegn quellu o della economia. E vegn bued esser possibile che survegni o del omisdus contos in miez finanzials. Dan nel fus della banca cantonala vus saveis schatia en coi vezza o las entreprises Ramon grijunas. C'è manes vus con gronda e la chance che quelles entreprises vegnan a saver pagana vos quels credits. Io ges che Canton Grigiun ha una ferma paisa el turism ad el che viene ad essere fetch per tu causa di quella crisi. Allora la domanda con dice che quella crisi va. Schins mira denton un'intera situazione. Nu sto in uns vese che il portfolio di credit per pinches amazonas interpreses vegn segir ad essere en augment.
in domanda per Jon Domenic Parolini per tu cont les mesires de git per la cultura. Vus es detg che una part de quelles mesires vin si stu pagana vos, in a part bo, de codati cau una differenziazione. La Confederazione ha met si certes mesures che vi essere a fond perdu, che vai gat per per sostegno della cultura, che vai per l'esistenza di quella jaut. Alludati a un second camp, lau vai per agit immediat per organisazioni de cultura. Lau vai per credits senza chains. Quei corrisponde al concept che viene educaus della economia. Lau stuinus fa una differenza per part credits per part rapskins dat senza quintada sognevon quels. Așa e vezza quo è la cultura, il sport minus o de quei che le mesures cantonales venien ad esser a fond perdu, co vuol dir che vin bu sognina vos quels danes. Questo lu aumarà il dettaglio co la Confederazione vese quei, a nus menoda quei che questa begi gleiti. At nus marenus co quei vezza o la Confederazione a venin ad adatta nossas mesures, sil camp canton. A una domanda per signor Kadoff, una domanda od la mesolcina, lauston firmas de begiassera, per quei che elser venien buppli material de construzione oder tessin, san quelles entreprises de bagaglia, san quelles sarà a surveni danes oder quei fond. Je, quella possibilità dati. Nus vena di maun la lavur curta, lau ai quei in cas sco in una firma che sa buppli montar lur products per quei che è dat vuole possibilità de surveni certes parts a quei exact problem che nus vain e la mesolcina el surveni un buppli al material che droven per lur plazzals per quei che las firmas el tessin e mini serrades. A scheia che dat la possibilità da surveni lavur curta. Allo data se capisce è per quelles entreprises e la mesolcina quels credits transitorics del canton. In la domanda al direttor de Finanzas Christian Radgeb, presidente della Regenza, quel paquet de dots quinta des Ravuna per 3 Mainz, se vese canton a un scha o paquets pigrons per pibiatems. Nus essen bu profets, nus vain bu quella possibilità. Nus stein denton en contact, en dialog fetstrech cul la Confederazione. Nus vain nus tot insieme in a mesa miliarda che nus mettina a disposizione per la economia. A canton ha denton aun pensums ulteriors da fa con nur finanzas. Io patrace che per esempio vide il danès che trova da pli il centro de sanadat. Nus stein in contact con la Confederazione e c'è trova per quelles 40 miliardas da pli raps, lo vegni la Confederazione a mettere a disposizione da pli danès nies paquet ai in quel senso subsidiar, ma e nus vin a sinumanda se nus stein a da pli danès a disposizione. Nus stein in contact fetstrech io sono del meinung che asce od di che canton è in una buona situazione finanziaria. Es la crisi dues i pidic che non si vain a un mettere a disposizione misure supplementares. Grazie Fetch, Presidente della Regenza. Io domando l'unità alle medias che vos vais tramettere nus nossas vossas demandas. L'adressa d'email anflais vus la invitazione per questa conferenza de medias. In una domanda til tema dels scheins de retard. Nus vegn udiu che dat buppli
che da bupli quelles joins de retard ed che dat e bupli quelles joins da munizions vale que tocken fin a on ni fin fenedur. Nein, es ist so, dass im 2020 bis am E Jon 30. Dezember 2020 vegn ai bupli edada quels chains tocken la fin de Jon, pi als 31 de Dezember 2020. Wie wir verfahren bei Gebühren. Caudati denton in a differenza schins mira les admoniziuns. Les admoniziuns stuoinus termetter, que è clar. Quelles vegnan pel moment oder buca termesses a quei tocken la fin da cercladur. Suentra vin sus per termetter admoniziuns que adenton boda fa culas taxas de admoniziuns. Quelles venus mezz giu sin a Jon tochen la fin di Jon 2020. A un'inega in demanda per la informazione per le medias, lo Stato scritto che la cultura sa maximalmente survenire 80% delle perdite de svilta. La mesedat surprende il cantun, la mesedat de cei. Cau e maniau la mesedat dels 80% pia dels raps kins a bu se viu prenderen. Allau vegn un vilunder la part de la Confederazione, allau se venus un bu colas mesires vegn exact mezzes o. Le cifras absolutes venus a un bu. Nus se vein un bu combia de zraps la Confederazione che van tra mince cantun, quest spiciainus aun de se ve combia che nus en grigiun survenin. Quei vegn la Confederazione aunc a informar. In der demanda che abbiamo spät fa con quels paquets, la situazione è mesauk. Wenn bo avvier la situazione de crisi lau, e condina la madema, tenuta che vos vais, ni ai dau, vi autores discussions con la regione Moesa. Io sai di vos suon dont ai dat in dialog fech con la regione. Ad è Cuseiers Cuseiers grons che ein o de quella regione, ad è cus impresaris o de quella regione. Oz aio in discussion con Cuseier Federal Cassis, lauvinus oninga ad discutar, ad examinar la situazione. Nies direttur della Sanadat Peter Payer vegn ad essere la partita. Io credo che quel dialogo nos viene fece importanza, nos viene da ucinciar sur de temas della sanadat, ma ben è sur de temas della economia. Ad ascia vinus a erui con nos mein vine von in quel tema. In der demanda per tu cont als spitals da militar, a muste dat ai ascia in militar kins veva buppi durvau, alla regenza plans de puspe arver quel spitals che veva sarau in aga. Ai constat, la Confederazione ha sarau de bia spitals della Armada. Nus essen cau in contact con la Confederazione e con la Armada. Nus vin studiat che drova per dominar quella crisi. Els contacts con la Confederazione ein wieder funzionar. La ciudat ai bupli demandas ja dona vos al presidente della regenza, preziadas damas, preziadas seniors, preziadas collaborators e collaborators delle medias, en grazie al fec per vostra informazione, per tutto quello che vos figliais, per informare la popolazione, a vos cars com vigins via un graziar per tutte vostre misure che vos figliais per dominar quella crisi de corona. Io diviso a vos buona sanadat, a tot bien è per dominar le conseguenze economiche. Io les di a vos che nos vin questo entre mezzodì al mese las duas ave in ulterioria conferenza de medias, lo veni nus ad informar vos sur de quen annual 2020. In grande grazie.